Amashi menshi ku intare za Sarambwe ni ku gicamunsi cyo ku itariki 30 Kamena 2024 inyeshyamba za M23 zinjiye mu mujyi wa Kirumba ari nawo utuwe cyane muri teritwari ya Rubero, aho binjiye abaturage babakomera amashyi bashungereye ku muhanda ari benshi. Ni mu gihe perezida w'u Rwanda akomeje gukora mu jisho mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wakomeje kwigamba afatanyije na leta yiwe ko bashaka kuzatera u Rwanda. Perezida Paul Kagame yakomeje kwizeza abaturage umutekano uhagije mu gihugu cye, anabashimira ko bafatanya nawe kuwicungira umutekano, abizeza ko nta ntambara iteze kuba ku butaka bw'u Rwanda, ko ahubwo abantu bavuga ko bashaka kuzatera u Rwanda perezida ubwo azabisangira mu gihugu cyabo ku butaka bwabo akaba ariho intambara irwanira. Ibi bije nyuma y'ifatwa ry'agace k'Akanyabayonga kari kamaze iminsi kaberamo imirwano hagati ya M23 na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Ubwo intare za Sarambwe zinjiraga muri Kirumba, abarwanyi ba M23 binjiye bari mu modoka nto ndetse n'amakamyo ariho intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare byatawe n'igisirikare cya Kongo mu kigo cya Kasando. Akaba ari amashusho akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abaturage b'abanyekongo bishimiye intare za Sarambwe, bikaba ari bikomeje gukomeretsa Felix Antoine Tshisekedi n'abambari be bamuri inyuma. Ku rundi ruhande kandi, nyuma y'ifatwa rya Kanyabayonga, intare za Sarambwe zakoze ibikomeye zongera kujegeza ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi. Inama y'ikitaraganya yateraniye Kinshasa igamije gufata ingamba zo guhagarika M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi by'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ihuriro ry'imitwe ya politike n'igisirikare rya AFC ryasezeranyije abanyekongo b'impunzi batataniye hirya no hino ibintu bikomeye. Bana natwe dusesengurana aya makuru akomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Ukande subscribe ni kuri buto y'umutuku kuri no kunzogera, tubane mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Inama idasanzwe yateraniye Kinshasa igamije gufata ingamba zo guhagarika M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama yateranye ku munsi w'ejo hashize tariki ya 29 z'ukwa gatandatu 2024, iteranira mu murwa mukuru w'igihugu cya RDC, ikaba yari yobowe na perezida Felix Antoine Tshisekedi nk'uko byatambutse kuri televiziyo y'igihugu. Bikaba byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya. Iyi nama ikaba yitabiriwe n'abakora mu nzego z'umutekano, harimo abasirikare bakuru n'abapolisi ndetse n'abaministire. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, yavuze ko iyi nama yari yobowe na perezida wa Repubulika kandi ko yari igamije kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo igisirikare cy'iki gihugu hamwe n'abagifasha bahagarika abarwanyi ba M23 badakomeza kubohoza ibindi bice byo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni mu gihe aba barwanyi b'uyu mutwe bakomeje gufata n'ibindi bice ku muvuduko utari usanzwe nyuma yo kwigarurira umujyi wa Kanyabayonga wo bigaruriye kuwa gatanu tariki ya 28 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ni mu gihe intare za Sarambwe zakajije umurego wo kubohoza ibindi bice nyuma y'iminsi 2 gusa. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu Judith Suminwa yari yatangaje ko ingabo ze ziri kongererwa imbaraga kugira ngo zihashe ababarwanye ba M23. Ibyo Suminwa yabitangaje ubwo yari mu ruzinduko rwe rw'akazi yagiriye i Goma. Muri icyo gihe yanavuze ko M23 izirukanwa paka igasubizwa iyo yavuye. Tshisekedi akoresheje inama mu gihe M23 kuri wa gatandatu yafashe utundi duce two muri teritwari ya Rubero nk'ahitwa Ruwufa, Kayina na Kirumba yo muri teritwari ya Rubero. Ndetse kandi uyu mutwe wafashe n'inkambi y'igisirikare yari ingenzi ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Iyo nkambi ikaba yitwa Kasando, iherereye mu ntera y'ibirometero nka 12 uvuye muri Kanyabayonga. Amakuru akomeje kuva muri ibyo bice aravuga ko iyi nkambi yari ihuriyemo ingabo zarwanaga ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. M23 yayifatiyemo ibikoresho bya gisirikare byinshi ndetse ikaba yari irimo abasirikare benshi ndetse bamwe muri bo bakaba bahasize ubuzima. Aba basirikare bahasize ubuzima barimo ingabo z'u Burundi, abacancuro, Wazalendo, FDLR, FARDC n'abo mu ngabo za SADC. Ibi bikaba ari ibikorwa bidasanzwe bikomeje kujegeza ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi.
Ku rundi ruhande Colonel Nanga uhagarariye ihuriro ry'imitwe ya politike n'igisirikare rya AFC yasezeranyije abanyekongo batataniye hirya no hino ibintu bikomeye cyane. Ibikubiye mu butumwa buri mu ibaruwa umuhuzabikorwa wa AFC Colonel Nanga yashize hanze akoresheje urubuga rwe rwa X abwira abanyekongo ko bagiye guhabwa umutekano usesuye ndetse ko n'abahunze bagiye gucurwa mu gihugu cyabo. Avuga ko ibyo bigiye kuba vuba aha. Iyi baruwa ndende yashyizwe hanze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 29 z'uku kwezi kwa gatandatu itangira yibutsa abanyekongo umunsi w'ubwigenge iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabonye ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 1960. Avuga ko abanyekongo basigaranye inzira imwe ya AFC yo kugira ngo bibohore burundu ubutegetsi yita ko ari bubi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Agaragaza ko AFC ariyo ikubiyemo amahoro na politike nziza izageza abaturage ba RDC ku majyambere arambye. Muri iyi baruwa kandi Nanga yanashimiye abaturage batera inkunga AFC ndetse avuga ko gufasha ingabo za AFC ari ukwiteganyiriza mu bihe biri imbere. Ntiyahwemye no kugaragaza ko AFC igikeneye inkunga y'abaturage bashaka kwigobotora ubutegetsi bwa Kinshasa. Iyi barwa ya Colonel Nanga ikomeza ivuga ko AFC iri mu nzira zo guhagarika umutekano muke wakomeje kubera imbogamizi imiryango y'abanyekongo, maze aza kwizeza abaturage baturiye iburasirazuba bw'iki gihugu ko bagiye kuvanwa mu nkambi no gutahana mu ngo ziwabo. Yemeza ko ibyo bigiye gukorwa mu gihe gito kiri imbere. Aha yavuze ko abaturage bagiye gukurwa mu nkambi ari abo mu nkengero za Goma n'impunzi zagiye zihungira mu bihugu byo hanze ya RDC, harimo abahungiye mu Rwanda, muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya ndetse n'ahandi. Niyahwemye kandi gusezeranya abanyekongo baturiye mu ntara ya 26 z'iki gihugu, ababwira ko Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bagiye kwirukanwa ku neza cyangwa ndetse no ku nabi, ndetse akavuga ko ingabo ze zamaze gucika intege. Baruwa ya Colonel Nanga isoza ivuga ko ihamagariye abanyekongo guhagurukana n'iyonka bagaharanira demokarasi no gushyigikira AFC. Ku rundi ruhande kandi iri joro rishira ku itariki 30 Kamena ikanyabayonga aba FARDC binjiye nk'abacengezi baza basanganira aba FDLR bari barahungiye mu ndake bagaba ibitero bikomeye ku ngabo za M23.